जब संजना देव वर्मा का ट्रीटमेंट हो रहा था, सबने कहा आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? किसी को मालूम है कि मैंने अपने लोगों को भेजा है? Hello everyone, nong lam suwani katal news video ang nong bai ti ka kam news on news hamna musu ke video no phun laji inke bisi lera kari tin news video no sengla sinai inke tri ni first news nga sanjana no tei inke norok to sanjana sanjana no bini treatment bagai Mumbai talang jakhnai inke finally bini treatment khalainya sengkha bad bono bini ama baba song chemotherapy khlaiawoi Mumbai gaisa HIMS ayurvedic hospital admit khlairaka inke o HIMS hospital no sanjana ni treatment sinai hini saka bini mama inke aboni gisisa clip naina ji hi maybe Mumbai HIMS hospital binai kaisara hospital ayurvedic hospital man tha aro naikole sengor phaiga phainai jidi kono admission khlai regra kha borok yasa khabono treatment khainani bagoi kam se kam Navi Mumbai hospital bung ka hospital bung HIMS hospital engai kono per day 20,000 nangota kono private ko moti naraka aba tada kono moti khlai regra kha tate bini treatment thum thenai anga abon bisi ba ko bosoli tongo tata bosoli tongo 28 tarik ko bono roknai bini report tamo sa saya aba to khlai khainai or kon tinyo mono tata wo rama khelangai mono bi phaimano ta repeat oro engai ang to tini thankani ako talaga ni jagawa sin farok sa ko sa ko ani kapulan saram ko layo mono bi pekan jago tomai engai sini takko raju ko thang pasina Bangalore enga aba to doro bin ama ba bisimono tomano samani go orom tom saimano aba logi sen aba to thangra sinai engai tini jarate apna update bini ora kaya tamo kemo dar jana nya tam kemo dia por aro ayurvedic bithi use khlainyai engai ni therapy oba therapy ko asana Mungkin orang kalian mama kena sanjana bini mama tamni shaka. Anyway guys, ini kita next news yang kerja sanggup nanti. Mungkin orang das sanggup ni, apa tu nungguin mama kena social media kong ma viral dong. Mungkin paksa borong, mungkin bono punci kok ni one suk jong lagi ya. Mungkin final apa tu nanti das sanggup Facebook ni bising tu siapa ya. Mungkin apa di kisah klip nanya ji. Tamo kubida das sanggup pun kogi manjagai parawa jutarokani wei palar abai buzagai tongkha. Tut. Haje ale masa de paisa nanya tena. Punci korban ngali ho ano. Omo photo ang repost khairol hanta omo photo ka 2022 ni February wo apro sung buising no sinia ko asuk sinia ko sini subscriber ubang ya kapro omo age channel ni sung film kemne omo film tajal mo ka BS branda hi ar jago omo story bui all subscriber ko si sina ang tabo u channel tongke bang o video no phunu ko ma khama ang kisa post khairol hanta but ang si post khai buisa singya hai sorry guys hai ang post kam o ani photo post khaja ko si thangi azur ke comment haya khali baksa ke to sijak na siang ke to hai bunyi buri bai tong ma jak bunyi hai shop hai jak hai ai pas ang post khai bui post khai kya angala muste ma boro hai khai pilang ko swa post khai pilang ko bo hai pungsi ko content kire to khoro pungsi ko pun khair pilanga a dro ko comment khaja ka ani or na ni haters so hai chance mas hai hongla le ho hai hongla le ha kha chu khlai so for you can information on photo repost khaja mus kaisa shooting ni mang se upcoming biya upcoming ba sa gama upcoming ni bang upcoming biya amote ke kare cha o video ke kare cha ta busina ro ang naitung ha naitung nai bunyoro de upload ro khaja to naitung na ma ya amo video ma ya but omu kaise film jeng khai pe jaiye no apro song mana apro jeng bibe sini jak the hota ni hai ke subscriber bo bangya khoba so apro ni photo ja si as hai nice de pu ko bija sa nice de ni jong nice de jong na but as bo hai tang la ji ta kaisa photo ba hai bono si upload repost khai hai musuk si korom pumsi korban wal ho no nang clear khai ni bangi o video khai because ang nai jong hando bo se hai jin brung comment pha phai jong si tama so ang clear khai la ta Mungkin orang kalian mama kena das sanggup amit nanti tamni shaka. Anyway guys, ini kita next news tengah buat kerana tu. Mungkin orang tu sanjman buat kerana edisi election pai maya kulo. Social media wah se aktif kerai. Teh je pro student protest sangi jong pro. Buat kerana tangi student orang boy kokti saya ni sangi jong baik ya. Teh sanjana debar man bagai kurpan saya teh help kaya rok ni sahu jong baik ya. Mungkin finally buat kerana omet orang tu ni Facebook live kaya siapa ya. Mungkin buat kerana omet orang tu tam ni shaka. Mungkin kisah klip nanya ji. जब ये आंदोलन जंतर मंतर में पहुंच रहा था तो बहुत लोगों ने भी मुझे मैसेज किया कि आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। मैंने खिलाफ कुछ बोला? मैंने स्टूडेंट के खिलाफ एक शब्द बोला? जब संजना देव वर्मा का ट्रीटमेंट हो रहा था, सबने कहा आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? किसी को मालूम है कि मैंने अपने लोगों को भेजा है, नॉट ओनली फॉर संजना, फॉर अदर पीपल ऑल्सो। लेकिन बहुत लोगों को जो हमारे दुश्मन है, शत्रु है, उनको सामने देखना है कि आज क्या किया, कल क्या किया। लेकिन
never question my commitment for my community, for my people, for our cause. किसी को मालूम है कि मैंने सोनम के बीवी से बात किया कि मैं अनाउंस करूं सबके सामने. ते बुबाग्रा ऑनलाइन पे 120 ना एडिशियो फ्रॉड खलाने जाके तलांग तमनी आ कोंगनो साका उनके बुबाग्रा आपन तो इतामनी साका आपन किस क्लिप नानी जी. किसी को मालूम है कि जब हमारे तिपरासा लोग का नौकरी का इश्यू आ रहा था तो मैंने कहा कि annul the whole notification. किसी को भी गलत तरीके से नौकरी नहीं मिलना चाहिए और उसका आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे मेरे लोग प्यार करते हैं और आई लव माई पीपल. अरे भाई, क्या क्या हुआ है जिस दिन मैं मुंह खोल दूं तो आपको मालूम पड़ेगा. लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे तिपरासा के ऊपर, वो सीपीएम का राधाचरण हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या मोथा का हो या आईपीएफटी का हो, मैं नहीं चाहता हूं कि बाहर के लोग हमारे तिपरासा के ऊपर हंसे. इसके लिए मैं चुप रहता हूं कभी कभी. जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया आपको मालूम पड़ेगा कि हमको किसी ने खत्म नहीं किया, हमारे लोगों ने ही हमें बेचा क्योंकि हमें किसी और का टट्टू बनना है. बंदूक हम चलाएंगे, गोली बंदूक में डालेगा कोई और. आई नो एवरीथिंग, बट आई वॉन्ट टू टेल माई यंग तिपरासा पीपल. Do you believe in you, Bubagra? Because I believe in you. Some may not believe in me, but I believe in you. I believe in your future. और मैंने कहा ना, कुत्ते भौंक रहे क्योंकि शेर चुप था. शेर आएगा अब. And I will make radical changes. बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. बहुत लोगों को लगेगा अरे यही लोग हैं जो बोलते सिस्टम करप्ट है. लेकिन जब मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं तो ये लोग बोलते हैं नहीं इसको मत करो क्योंकि सब फायदा में है. उनके तो खलाने मामा के ना बुबाग्रा तमनी साका उनके तीन बाकी मुसलिम इसने ओम न्यूज़ वीडियो नानी मुसलिम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए. नॉर्मल अपने नेक्स्ट वीडियो को